Spustili smo se sa Alpi i došli smo u centralni francuski masiv. Vozimo se sa brdašca na brdašce. Otprilike su visine nekih 700-800 metara nadmorske visine. Najveći vrh centralnog francuskog masiva je visok oko 1800 metara nadmorske visine. Gledajte gore dvorac. A ovakvih malih gradića, odnosno sela, mjestašaca ima puno. Uglavnom se bave poljoprivredom i svi su lijepo uređeni i puni života. Subota je sajmeni dan, tako i u Francuskoj, mjesto koje se zove Charlus-et-Chandory. Možda nisam baš najbolje izgovorio, ali upali smo u gužvu sajmenog dana. Evo vidim, ima odjeće, ima obuće, ima ručnika, balona, svih potrepština. I ovdje skrećemo desno i vadimo se iz gužve. Evo sunca, evo upaljujem se ventilator na motoru. Znači, opa, medieval ste neke srednjovjekovne utvrde. Zanimljiv gradić, moram priznat. Puno motorista, ali ovi dnevnik koji se voze stalno. Festival srednji. Ajmo se voziti. Uhvatila nas je oluja. Srećom naletio jedan snack bar, pa smo uleteli na njega da popijemo kavu. Evo, vidite kak sjela. Munja je sad je grbnula. Na cesti je 20 cm vode. Munje sjevaju i pucaju gromovi svaki čas. Ono tamo je krater vulkana Puy de Dôme, tamo je krater vulkana, tu ih ima puno. Stigli smo pred kraj današnjeg putovanja, pokisli smo dosta, sunce nam se na kraju pojavilo, bilo je duge, bilo je svega, bilo je isprobavanja mikrofona, zato će ovaj dan biti nešto kraći. Još ću vam pokazati par kadrova kad se provedemo kroz to i to je to. Pozdrav!